Ang Ginoo madaiyo. Pagbasa ti Kangan Santos nga Ebanghelyo sumalakan San Mateo. Inuli Jesus ngadto niya kalugaringon nga bungto. Nagtutdo hiya didto ha ira sinagoga, ngan pausa ang nagpakabati ha iya. Diin man niya kuhaa insugad na kinaadman, nagpakiana hira. Ginunano niya hinpagbuhat han mga milagro. Dili ba hiya an anak han panday? Dili ba hi Maria an iroy niya, ngan dili ba hira Santiago, Jose, Simon ug Judas an iya kabugtuan? Dili ba naguukoy dinhi an iya kabugtuan nga kababayin-an? Diin man kuhaan niya ini nga tanan. Sanglit gin sa likway hiya nira. Nagsiring Jesus sa ira. Gintatahod in manaragna bisan diin gawas sa iya kalugaringon nga bungto kanan iya kalugaringon nga panimalay. Waray hiya pagbuhat didto hindamo nga mga milagro kay waray manira pagtuo. Mga kabugtuan, ang Ebanghelyo han Ginoo.